Tripura ni Chief Minister Tripura ni msing ni lugo prajaro no chakri bokri rime mamba pandawo kaham kiye tawo sautha ye bet thake habala ye jangthang ongye sautha ye tongo abudi yo no tawo bungsa khu mon jorawa ha singke take tawo Tripura msarao chakri mai mo ke bala chakri sashi kholphe chi tawo jorawa ri ha ake tawo biskang wa phono uchi ha bodi kiye tre chakri bang ma kiye Tripura msaro no ri ani mamba pandawo sautha ye habala tong ye sawo akhe bungsapio koila sorphok bangbalu ya airport chalung ne ha akhe abo nikhui pie Tripura wo trek ke noi jaga wo airport khe ni mani he ta obrau jaga nai lai sak thai tongmo jaga khe bale khwai bai Komalpur hiu bo khwai bai Komalpur ro phok bangbalu ya boro wo airport khe ye jang lai solai thang lugo projam ba pandawo ejiu ani mamba pandawo jang yaksi yagra tha ni phok lai bang ne ha ye tini bodi ke sapio tini nokha salbama June tal bosi sesini bosi khol phe ba ma bosi ke sanatani Hindu Sena rao DM West Tripura office wo kiye deputation tor kiye brau khele yo boro wo deputation kemolet mani karano khemi singke keha pho msu matanya ongnai himama nikot pana to yese brau tini yo district majestic West Tripura ni DM office wo brau lekha submit keo ake brau abro deputation khelayo brau deputation khemo singke sumata yauna himose mangmi singke biskang phainai June nokha sarsning mawo singke Muslim community rong ba pandawo all over world was tining brau ni Bakrit 8 hiye ke ha festival tor tongo bo festival wo singke Muslim community rokhe msu tain ye chalayo arumi tining Indian ni Sena Tripura ni sanatani Hindu Sena yanai ro singke biskang wole jeja festival ong tongpho msu mataya ongna ye tinyo bro bodike sawo pambo yim sule mataya ha singke bro explanation ke mo singke msu ke chungno abuk toiri ye tinyo ke tinyo msam toi joto chung msu du nungye se sorry sas to kahama ke torlaw ye kahama ongmayo arung baye chungbo msuno tain ye nosto kheto singkhe tining sonaring msaro ponok bangma to brown ba pandawo du nuat ne makroi ungpai thanai arung baye bona chung khama kha stop khene nawo ye tiniyo brow bodike sawo akhe abo mangthak phia msuki po chungbe thachini ba pandawo use khemayo akhe msus tui po ching ba panda use khemayo arung baye du ro chungbo dike joto use khema to mong baye biskang won chile msumatanya ye tini district majestic West Tripura office wo singke sanatami Hindu Sena rauke deputation keo Tripura ni Chief Minister cham Sri Biplab Kumar Dev aketa keta wo Lok Sabha ni MP ungye tongo bungke West Tripura ni ungye bungtini yo meeting yo bodike saklai pia India rao Pakistan ni lugo prajan sakawo muhapo action lamokroi ye tini yo bung bodike sakhu emnike bale Indian pandawo kha sapa ye no tongo himba rin pipho boidak dawo ke bale tini yo Pakistan ni bro Indian nim sinyo bang ma ye tong phayong himba brown sakawo ma action lamokroi ye tini yo chini Tripura ni ex Chief Minister former Chief Minister ke bodike sakhu phiyo ake boro ni khoi piete ke ha bung tini yo meeting yo bung demand ke phimo ke ang lai thana yo Chief Minister ong ye tung pho tuipam operator ong ye tung na rong ba pandawola sa sni chok se beton arim ba ye bo beton no taksi sa churi ye ri ani ma ba pandawo Tripura government raw bono habala nei ba pandawo Sri Biplab Kumar Dev bung tini yo meeting yo bodike sakhu phiyo